jatuh. Insyaallah ya gak jatuh. Sampai jamu dok iku dites. Batur kongkon jatuh iki bantem pelatih ireng-ireng dia kok gak urusane. Sarusane. Dadi tes kan guru kabeh. Lane tapi wis hasil. Hasil ilmu kabeh yo rombongan ya. Adine diusahakan oleh soal tunat putih iki njaluk kedamaian, gak njaluk keonaran. Apa menang? Contohnya kayak pari. Pari kene di sini kan bulet ini. Di kapan yang jangan itu berarti pari itu kosong. Ya, itu cuma dalam laumul Fatihah. Ila qadrati waliyullah lahumul Fatihah. Ila qadrati Syekh Abdul Qadir Jailani lahumul Fatihah. Fatihah. Sumaila arwahi abi kasman wa ummi musyrikatin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wasil Al-Laziyu Sudurin nas Minal jinnati Wan nas Bisa sori lan nuron Bisa nuron La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa kalamullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isa Rabbil Qudus. Alamul Qudus. Dulu.
Lain. Ini lah ketata patung. Ya Pak, berarti otomatis kan terjawab tadi itu loh. Bisa. Siap. Ngalor ini. Baru saya. Ben aku dhewe. Anu gotong awake dhewe. Siating ta. Mana?
Go yo lo. Thank you.
Bantu. Ayo. Tahan, tahan. Ya. Kita tarik terus. Tangannya sih. Kembali. Aku tak atur. Bareng-bareng
Kali melon nih. Ngukur-ngukur. Betul kayak nono. Mantap besar. Berikan aku lapor. Memisah malah video langganan ngeblek. Tenang. Gimana buri? Nak, apa? Rasa nyerah wis boteng sedikit. Nah, aku lagi gila. Wah, anak segede ya. Soal.
Oke,
Masa dulu. Back. Wes, gak bro.